soalnya sang ada atas sisa longan ke bangka saya lebih sisa lama kita lepas pada sore taruanta kasiri katang kayak pulembang teh di panata lah nah dulu di panata makam bantai kamu datang ke makjurin lain sang alionan lamai tondok kiring jamai pira-pira dinan upu na maanan na si Pak Karay ke Maarabu na balem ba ala ko pa apailayan ada kumura iya te di pana ata syumpu na te rantok ko te kapareresan mintu tu di pana ata ke nawalay kada turu kunaya mayada ato utulay pa selagi itu dialang kada turu na paria na rangi sukarnaluk kuya mayada ato jadi biasa dengki mekutana kumua dempi sangka juga batu solo wana sangka juga bang siti pak kurian sumanga kita syumpu natal maksud itu kurian sumanga kamu detangku lantai tangan tondok saya jomei pak mana lembang pekamberan paranuanan tutontong sangina sang tutumannya nalan di kanara tak apa kalima atau marah belum aja tongkolan bisa narampu jadi Ikea kompana ada ite ya nanti situ kada curug atau marah lagu dulu tuh kupu tak sana itu tak ada na kendek indete podium di sana dari Batik Parelagi akan diwakili oleh Kakak Joni Tulak. Kakak Joni kami persilahkan boleh ke sini naik di panggung. Kemudian dari Batik Neso Jelong, Cuku Indonesia 1. Oh anaknya ada. Ya. Ada. Ya. Mohon naik ke panggung. Kemudian dari Batik Iqbalo yaitu dari Nenek Rante akan diwakili oleh Nenek Donald. Nenek Donald. Kemudian dari Batik Nilai Sesa, mohon kesediaan Mama Buni. Kemudian dari Batik Nilai Tangke, Mama Nonongan. Ya, Dokter Mari. Kemudian Bapak Luder. Mohon kesediaannya untuk naik di panggung. Kemudian Ananda Batara Agung Manik Allah. Sini. Ya. Sekarang aku Nenek Donald indete. Iya, tadi udah kebapak lagi tak beda gitu. Kutolepa pura maralang kada turu na di mana at patokon situ kadesan kita toraya. Ibenda kita. Menghadap ke atas. Tadi Malaysia mau bende tadi nak kumua
Bayun na tongkonan kaladun sarong kalwa na si kambi kaparengesan lagi pado palenteng na bapak na iin. Namanya di Patengka perwakilan keluarga nalan di Kadaturu nabendan tetau solapitui. Sanami kita nasa mentu rapun na tongkonan kaladun tebendan do alam mo Kadaturu. Ambeku bapak narisna perwakilan kaparengesan may tanda sabi dete. Nah, ambeku bapak Hilda may dete untanda sabi jo na may kawasan. Bilang mangkat dumi tongkonan te lanasoyanan siyabe naiin. Situ Kadaturu atau manapun dalam intian sari dalam tongkonan. Bapak Hilda dete, bapak di sebelah bisa saya sedikit. Iya. Mangkat dumi tongkonan te napadu palemping na tumaleping na paparain na nasoyanan te kaparengesan yang itu nalalitin di dumi tongkonan kaladun. Situ sari katolamban Allah ma purnoro. Ia beban nasiran na ia pandan nubalayan na litintian sarita sabak mandan do mitongkonan lana posarong siya papa naiin lana pabayu siya bapa Lexianus Linting. Ia tulantok koy toma arapu bangsa sa dalang Kadaturu. Napa sambungan po dukra napa pangpuran pau-pau na. Kukuani dawal da bulan Batara Asia-Asian. Da narundun na da nasarundun na bewarambo ke bendan na sumambo kada nene ke tunan na sumusa to di pataw na panulangin na amali turiyang na tungkunan kaladun na empun na amali lolo sumulig na isungan si kambil kaparengesan kurang pola pasumbungan puluk kusay lapampuran pau-pau. Dia matema allo tetemo, dia matekulla temarasan, siumpuna, launtokui, inde, muaderanggaina, bati pare-pare nangka, bida pas sasaran tuyu, ambena iin tengkasanganna. Kukua siman na atangai langit, tabe tetepanulungan, siman to patulak kanan, tabe to paran dekarua. Siman arak langan runa langi, tabe tandung sirun na batara. Siman na sarengko bulan na padang, tabe lipo sabay na sanda kasalde. Siman kalambunan nalo tabe kabutuan kulla. Siman tamakalangan nalo tabe kadelekan na sulo padang. Siman de pangana tondo, tabe panglisuan na panglem pantara na kanakusiman, panglada kuna tondo. Tabi nila mga nasangka terwalante ng panikuan, rere itong kasangan. Tabi nila orang kita tongkonan, ungka limboy tesungan tomarapot Allah tongkonan kaladun itong kasangan. Tabi kasal lebarin ni, siman kalando taon di tabi sitang asimolok lalamba ala kayuana. Kukulidan na alangan po na tawalangi, makamban niyo malikutin kay kalo, manimpak imalikutin na pasaloma. Natamanda aku pemalakul tamanimpa aku berpulang pulang mapina kada turun atau konan kaladun di saran sabungan na isungan sikam di kaparengesan lamparan liur saya ku pamatua indu ku pamatua langi dia udah pangarantian manikina tongkonan kaladun laten kaceran dari pulukku ka kumbaya karambau dara toleng kulinaku nalesang bubu pendeta talu baka tutoyan kepemimpinan Lantoraya mapipisan na sugi na manara budak pasugi na tu bati na tongkonan kaladun na papa na
naik kipak barang-barangan. Pasugi yang dimaksud sugi dan patangaran, sugi pesiparan, sugi buangan kada, manarang makada, manarang matanga, manarang umpoga itu melona, manarang uring etong. Mapinduan na barani, buda pati barani, naya te papa naiin, ke ukuran lamas si jagur. Apa ya tu disanga barani ke baka, barani mengatakan benar kalau benar, salah kalau salah. Apakah ada menghupen itu tidak? Mui piona nalai ke umpangi katonganan ureng itu tondo. Baka mabentalun kina yan nalan bahasa Alkitab dikuah hikmah. Untuk apa sugi? Untuk apa barani? Kita itu kakilan. Oleh pak kina yang memakai dengan hikmat itu yang paling utama. Tantu jelas apa nai inte talun baka. Lakukan lama kadalaten mau 5 tahun. Lama berkenan dan lakukan tuna aturian atau ukuran kaladu. Lalu sumalik na suman sikan di kaparnya sampai pemula. Mangka berkabito yang kada situ. Mikang kanan bisa bunga. Kumain desembe naiin. Lampu bayu bayu na tungkunan kaladu. Lampu sarong kaluan na suman sikan di kaparengesan. La si kambi kaparengesan. Si tarana patagaran si barayan. La si lele kimikaya sa mana sa kurang kabulito ay kada situ sa mana sa. Yo mangka mo. Kaya naman sa kapuli bataw. Kutole pa, mangka kami tayo kada situru. Kumusambe naiin, la si kambi kaparengesan. Si tarana patagaran si barayan. Sila kimikaya sa mana sa. Yo. Pisan pa. Yo. Pentalun ke katarayanta sato istempel. Kukwani maka dalatin mo imapaw. Inde muani ranggaina. Bati pare-pare nangka. Bida pas sasaran tuyo. Siyambe rai intun kasarana. Leksyarus bintin pagantiran makaraina. Sangga kada to maraputan alam pada palempengni. Inde kaparangisan. Lagu pala kuturun dari batangmi. Latin mo imapaw lagu kalemi. Kuma. Saja kumiraka. Lagi toko. Mendadi. Toparenge. Sabian. Saka sembilain lampu sarang bulan atau kurang kalun lampu baru makalain na sungai si kami kaparangisan kukulah maka dalatan mo napau pulang tahu sa buah banda tapi rindu batu batoko mentiralimbang ko video te parang te bulan atau kurang lain kurang kalun memang tahu kami dia te pangalan maane sungai si kami kaparangisan inde ada kepada nangka bida pas sasaran tuyu ambe lain tung kasanganna bapak Alexander bintin pagantian makarainina nalam mo kada turo kamaraputallang nakang kanan bisa mga palima kumakapunanaw lampo sarang sa mga palilen na tungkunan kaladu lampo bali makarain na sungan si kambi kaparangesan la si kambi kaparangesan si tarana patagarian simalayan sila dekui batu hutangan nilu saudara dari kupa inde kota kutingga inde toko parok pui kada dan napa pulang rendeng kuat kita pula limpong napa lang ko sa pangina napa mamla ko din ka limpong lupa napa matin ko din mo tayo ta sore ang namasak tiramu madarinding pa inamu langan Allah palalang bulan palagang payamu lawan kau tawalangi reke paling bulan minto turiang atau bulan kaladu lalu sebenarnya soal sikap di kaparangisan minto tamu-tamuan nenne rempah-rempasan si tamu terlulula si rempah patang-talingga lolo tahu lolo tananan lolo patuan tahu inna bangunan badua tontong makburin titu mende langan maalangkan tia aboro uson dan nilai kipana usolong todolo kapalayanna kurre sumangana paraya sanda tarapa na pangibonki ibu pendeta. Maju. Kiden ada anak nasional. Ya. Maju ke sini. May makumita masambayan. Bendan mo diyo tingayo biopuang na sabi minto to maarapu ambe indo
Kombongan sia tondok te taumi tomatuangki Bapak Lexianus Lintin. Tumang kamo mangaku dio tingayomi kumuasa dia laun nangkaran ni tepasanan sebagai toparenge ludomai tongkonan kaladun. Puang pasak kemi te taumi anna ponno kakinan undangkaran ni tepasanan na pomalaabi sangammi na pomaupai mintu tomaarapu sia tondok perangikan puang turampo mati olomi lansangan na puang ki puang Yesu puang sia juru salamaki. Amin. Iya, pasangan pasapu la nawakili ki mangkadilang kada turu la dipombe na lamparapuan la dipombe na kita sama perayan ambil ku sambalik melangga Bapak Joni Tulak. Dengan hormat dipersilakan. Kusiman kami solanasan. Susi kami. Simana mati olomi odiata umpasumongko lagi puang umbala lipudainan puang totumampa angge mairi daute kulik na padang parokoi pasakemi te songko puang nabongan ni te kaunami tumangka sadia lansangami sediong mana kamatotoran dia mai kamu laun tarimai te pasanan parenge domai te tongkonan kaladunna suangga mentu kamadiongan indanasan kami opuang kamu mana kipeng kalangkai kamu makai ringan lagi kataku siagi kasiri pamatoto kan dia buang pamatoto ite tami tukiala turu lan parabuan tongkonan kaladun lamendadi parenge si turu pasanan tumbi pelok lana pasan lana parenge lan telilina padang tondok lion tondok kiring lan sang tepona sakodo-kodona tanah matahari Allah kutole pao puang diong kamadiongan pena kupioleng komi umpanke komi kukua kamu mana kisatuana ya malangka komi puang kitontong madiongan belanda miongan di kure sumanga amin banna dia tengah ina bukusana tu site kuak kita abe kamu solanasang tomatuangki ia te mbekku di potoro tomatua la yake kure sumanga dolo dia mai unwakele tomatua laun pasongkoi kami tesongko domai puang turun tamate batara laku pakilala kami solanasan ku pakilala ite siambe di toko iya tu pia muane iya moya tamanata tunaka masiang ki puang iya tu kamalabiran iya mo poleanna kamembatiran ia duka poleanna sang tinti to tinaran
Nadendian to lalong. Lana sauran nambe na to na mangura pa. Mau pa tupia iya to. Tupono tinaran lang tampilan na. Tau iya to may tayaan na la kasirisan. Ke bisara ke si bisara ibalin na. Dio babangan tondok. Apa puang ia masuang gana. Ia memandu di kataku di kasiri. Dan noba niya parokoi. Tabe. Kama totoran te kide yate. Sia tama pena yate. Na yate lente kiate. Lana pada di puang. Kaunan kinana. Laum pasan. Sia laum posiri. Mentu to Buddha. Mengaku kami. Sia kakangku sia mbeku. Papa na iin. Kumualan sangan na puang mengaku na. Lansangan na puang mengaku. Kure sumanga. Kumalasi kami kupasongkoi. Ya. Ya. Kure sumanga opuang. Ya. Itu pemelong nih. Sabe esola nasang kami. Iya, Bapak Ibu yang ada di podium silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu nanti duduk di sini. Ya. Bapak yang di podium silakan kembali ke tempat. Nanti Bapak Ibu duduk di sini. Maju-maju Pak. Dia mau kau ingat dokter. Kemarin lah, kembali ke Keluarga itu tondok. Le, di Pak Bisaran Malaysia bersama aku nah hadir di sini di kaparasan kaparingnya sini. Jadi Bapak Ahilda kaparingnya kaparasan, di sini di kaparingnya sini. Abe, dia mental boleh. Siman lako siambe kuto parenge. Onombi siman lako mentu to parenge siato bara, siato patulak. Lante lili ina lion pondok kiring. Kadi pangkeran lako sulengka madu sulengka malabi umpu dipuang sia kaokoran masanang untarima kasayan na puang Yesu. Siman lako lenteng maringan puang totu mampata ibu pandeta sola sang sitoyana. Bunga-bunga na kukua isi penang putih kupokada. Pamadin mendadi isi penan na tomak tongkonan. Kupalakuri te waktu satu. Tabe tak aku di suasi te kupalakuri. Ia kita ngaku kukua. Tabe alami perangi melo. Ia kita ngaku pakukua nina penang kurite. Denopak na susi penan na tomak tongkonan. Bayi na susi duka penan na pak pondokan lion pondok kiring. Ondong pi to parenge sia to bara sia to patulak. Mangka mate siambeki papanain na toko na sorong tomak tongkonan kumua na situru ito matongkonan laumpasan kaparengesan domete tongkonan kaladun. Payili na lion pondok kiring. Kaya aku kukua tak pana di pesabian. Belana lanangka apa ya pondok na pesabian ni. Kita ngaku sabak susi itu tumadatun na toko paparenge na toko keluarga to temo kaistan ni sola nasa papisan waktu ia pi namanya malabi tuang karana pasanan na siya kaparenge sana ke na toko dukami atau na pesabian batu na papisanan pemaparenta si ada lante lili na lion pondok kiring bayate kada yate kupasule lakogora malabi na puang nina gora malabi na puang tak kuku gora tongko gora malabi na puang lompes sabian pole umba susi tu melona ya moya lada dito ya kini kuang ya duka bang siang motello nasabi lion nasabi masyarakat lion tondok kiring belan na jauh tu parenge sia to bara sia to patulak
kumuatongan iya bang siam mo parenge misorong mo kita rimay ko napasan bang siam mo tu pasanan iya to kedenni apala ditingoy lakote tu sipatun na ala nanito parenge dini mikutana paya tu to parenge tak na lo didaka iya tu to parenge yan na den na pa di pagaw ma dioren na dikutanay tak na lo didaka kumuang bani tu to parenge yan na den na pa di posara ma dioren tak na lo didaka ma dioren dio inan iya to la den na pa di posara den na pa di pagaw na dini mikutana kudu semangat tabe kusorong. Iya, inasing ka pantara na kanamanarang pangaluluan na taadong kaisaran linggi pande na palyo pantara na kanatongkonan layo pangaluluan na suman pakalanduan. Orang lukitan di diyon makalimaan na pada madilangan na natara na ka tongkonan na pa na salarang banwa kana bilangan na pakatapuran no kita sa katoyan. Utol ita untan daya da kundisan sangka te sabe ko sambalik may lang na paapalan na kita sa katoyan. Simpul na tula pokada kotaan pasipang ite tatok ko ng itongkonan nasaksikan kaparingisan na wakili papa na risna kaparasan na wakili abe ko papa na hilda kusang atir wakili bang siya mo to dan terpublikasi lasusite na belong sama kunan nenedu kamo kidin isangka masyang dungbong itu sangka tuka solo ladi mungkap bawa siya mo to minda-minda dumungkan ni ada apiraka gura-gura tongkom piraka kumuaya mo tumang kadelang kada turo lo kalarun parenge papa na iin nasus ito dentam paren pemadok mana masya tuka solo bitte kapua langsung dipukada kumua mangka ditok kalau kaladun kusang asus silon na to na melo na tak na bangarsang kateta na pondok palelekan na lang kada turo tumarapu nasaksikan kaparengesan nasaksikan kaparasan sakita sola nasar laku pedinting bara kata lilian labendan siambe naiin lompo kada sa buku siumpu na te kaparanuan siumpu na du kate patokuan tanda mali na tumarapu do mete tongkonan kalado waktu kusorong iya pasti si mete mana mau kumide lo papa Hilda soal papa Ris namun bisa aku mereka Hilda mau kumide oh ya mau kumide legasi kan lagu papa Hilda oh ya papa Hilda dulu ya ya yo tare kote pengarian nah masaraya natar umpakala abi Allah malak ina buang pasali rampak buang patung kaina lambat tangga di kaleta bendan naa di ba aku tanai ba atu bendan na adipatang kinai lante tanga pa tokkuan kaparengesan lante tongkuan kalaran kusanga palapusan bembang arite sa ala di popior katulelian matang nga mutual lo usanga ia tekan no koran pa atokwan di pe apis sananasa nga molako balinding kalu alam tetangan na tondok lako pa palumbangan belan na demo surat undangan walaupun berupa undangan, tapi itu persuratan menurut saya resmi. Dan itu adalah bagian satu rangkaian adat
lan telepongan tondok. Laku kuami pale, kusanga ya te patokuan matua mo laku kita so. Matua mo lanada, sia matua mo lan tondok. Itongan na kinala kalanolan dapat waktu. Laku pun orang itu. Pasaran na dia apa atau barengi. Lantai de tondok. Kako mangka malalesang ibu pendeta nina semua. Dia tu barengi. Tontar serang yo. Apa ya te kaparinge salang kalan di sana tumak pesmu yan na dibatulan ni ya mo Tontue sangka siapa mali maaduan na. Susi sangka dian narara lamai rere. Sia sanna pe mali jomi sarong re. Kutole pa ia te pa tokon matua malako pa rapun, matua malako tondok. Nama tua malah pada berkurus semangat. Iyo, tapos salah, pasaran sa apa lagi datang. Tak amo kulang pagalan betul yan. Masya Allah kau kita to. Laku seorang malako, papa naingin, lawakili, keluarga, dia ngote kaparanuan, siya sumpu na te patokuan, kita mintu inde tongkonan keladan waktu ku sorong. Semangat tu waktu dennak tulang parampo sang buku bahkan tu dua buku kada tu setena te allo kapua ta paranwalan ta soranasang yang tu allo kada dianna buang Yesus buang pelabak ngama pinduan na to te sara tu di sana ada matok ko kaparnya sang bunga-bunga ni kukua tabe lako toparenya topara patulak tu lang madioren allo tetemo na kita lako mintu kita solanasang la parapuan la kita mintu turampo kukua kure suma alko kita selamat Natal selamat menyongsong tahun baru. Mapipisan aku kuah sifat usian lagi. Lampakin dari Pak Budian laku puang doma senggana parulungan. Tugelan na Pak Pasakena na bengki tempo waktu. Na bengki tekula malay dadi latanain pakila itu disanga Allah kadadian na. Mapinduan na makurisuma na laku kita soranasang mohon na laku ibu pendeta laku goreng-goreng tongkon laku siluku tobara toparinge laku anakku Pak Joni Tulak mati di tempat kaladu Tuhan kamu benak batu pira-pira pangando pasambayangan labirkan apa tilala tujuana pasanan kaparinyesan tu rata tingayo lato yang kumaperangi jomai ibu pendeta ina sitongan na karena bulungku seripi matulungku delana
tumba magasan na pasangan niya te. Apa kapua sulit turunku bilang na dengki para nalanta. Kapokali ku pendetangin aku mua lagi toko yang kapasambayangan ngayalan tubi isolanasan. Pua matua do mas suanggan atau palulungan laun pirorokoki tu kita toro-torino. Laun mengki kamuatangan. Laun mengki kakinan. Laun mengki ka masakya-sakyan. Denova. Nah yate pasangan yate. Mira kana bata. Apabila na pasakyan na puang rapat-rapat atau tumampa. Tontong pasakyan ki solanasan. Lagi-lagi laku aku sulang pasan te. Ana wadin lagi soyanan lan waktu nyala kate. Benana duka keluarga parampok kure sumangaki aku kita soranatan. Tubelan waktu mau tapabengan rampo pada sende parannu paiman sende pakadua. Mengpengki alaite allo kadadian na puang utama Telino. Ma penduan na to kikwa ngayoi komisoranasang long tamui komisoranasang baina demba tu kada tangama tangamami ya batu mabeko batu dari kapetawa tangamelo rampoi ki soranasang kukwa hindi kan tuara lang pagari kan soranasang labi kadako ke den seite wilasu ngataduang komito marapu ketang susi tuta jona tanga ata kikwa tapapatui bangai paturna tapi si batu patu borona mintu na to tak kianggot tapi belanna semata-mata oleh karena keterbatasan keluarga. Napogana duka suluki papa luber nina kumua yate tongkonan kaladun yang kira-kira ni tang diupu tang dilebu tu papa sakina puang. Kumua yate tau tasun dete kaladun ditale lako mintu penjuru Indonesia bahkan luar negeri. Dia telah meraih berbagai macam cabang keilmuan. Tu mangkau na apa soanasan. Mangkau na sabu bapak luar ni atau mintu na tapi tua kure semang ala puang. Belana pasambayang hari belana usaha hari nasituro pasambayangan namagin dari to apa sistem. Mereka sudah terlibat di berbagai profesi dan pekerjaan di seluruh Indonesia. Baik meratu bidang pekerjaan lain soranasang ini. Meskipun mereka tidak ada di sini, tapi ya tu pas sambayan ta pangandota, la tontong ya, bangkan apakah ibu pendeta nina, lamindadi berkat laku kita soranasang, mirakan Allah berkini. Utole pa kukua kure sumanga, laku mintu toma arapu. Tumang kamu pugau kana turu bisara misabunganna nolai kana turu na pilih nak menjadi lempasan itu di sana kaparingesa
May pada mo to, Kurisma. Iya, sesuatu tu kada sangat buku jamai nerenge si paranon si subuh na patokon pung pasak kami nakarang ite pasaran si anu ten ite katon nakapasak ke puang la tuneng kaki la ko noron pagaron si taruna nina aku pokada ko mo bagian donor press palendo mo tete bisa lama apa montugi dolo kusorong wala kotoran ido ya tu na di dako nomor liturgi jadi dak biwong itu liturgi me tu gender price din nomoro naman kana nomoro ipanitia seksi acara atau liturgi minta dibuang abang gimana ya mungkin dek daw oh sisi tahu kusorong wala kotoran ido lo may dapo